My able landlord. That's good news. Caravana. Hey, this woman career. Landlord. Good afternoon. Take him. It's good news. A very big good news. Now take him. Hey. And good news. Any good can go on this alligator can it read Bona on a belly na kuki jiji. Muka ana mambo fa make na check o family. Ona sigo no ka asini niji akalakia. Ono kwa nwai. Ka ka wiri. If no bembele ba. O bada akoko na aka. If na ayi na rikosizi. Ona ese somebody wi somebody na luwe uno. E mara afa maka ndi begime. In somebody no ebe gi. Obulo mbo na ayi na se na azuki wijiji. Oji gugo iji dey go kwa anu bia God have mercy na so their family ote obulo hiwe ana me ga advice ana say as no ikwu amoho ibezia na mo je go obulo gi patari ego ni na ese na zawo aya make obulo gala ya onye na mmegi onye obulo Jesus na ese na azu nwoke wota ono sigi no ka ya so na egu ako Jesus said to no no mo kan kusi je Jesus said to dia one right call the pastor Genti no matter take this rubbish from you again clear your problem okay better upon gafa calm down upon gafa eba you know about him calm down you know about him when you come calm down landlord ine ejize ka si na mkpa suru iwe onye ifo eme ka ọ eme ina ifu size ya ndị ona ma meju ya ma kidney ya ma kpakulu ya na ebe aka ncha na adị ancha ma heart na adị ha na dị ofu ebe so na eme ha na-enwe short temper dịka nchi ko nya case ndị a ma supermarket le two items wori eto yanga okay me mari iji bebe nkuo ewe ni iwe onwe my friend say would go yabata a very good friend of mine uchigo ana yemele mbono bono honestly ni be ka lolu na lo ori ono ewe report onye gbara ka bata alo we chọ igo no ko nwe ihe oji aka nwesi mba ambia meet go the first of all e mara na ebe ni IB this year itigola anya ego na abo ino ni maka wila anya ego ina ha iche ofuma so ana adem ka odi ozi gị na kacha obu ni ji ozi ego so nwesi ya chelu ka ngwa gị obu ni ga-ele una ka ogori ya ife gị jeri nni Sorry.